Hello, Kiperlok. Good morning mo. Himdasngi nga live ngam don hapo ka gaming room ka jonga. Kasngi don haka jaka bela ka jonga. Ti Sheila jalut ki perlok baro. Na 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 na. Por kalaya sa punyo second. She minute tuna. Brew ilawan iway. Hello, perlok. Kumno filong. Hello guys. Na ipipe. Hello, perlo. Good morning. Kumna pilong. Entah sing ini ya. Keren ya kayak mo. Kabanta, kawan keren hani mta. Hello, good morning bro. Good morning. Hello everyone. Welcome to my live stream. Kumna filong bro. कैसे है भाई लोग सब kumna filong to ya jawab ngalango ba ladangan stream leng bakar PC ay ga problem ka ba ngayo ba duna ka views ina kay ka daw ng mess no ka jam ta ko lok so ay YouTube kanay ka siya hello ba Jonathan big comments kumna filong tasni te kamla kay game re nga don ngam like poren tasni sai ngam la kay game re Orba la kay game nga phim comments na min ro kan mess cho phim ta get ngam la ra ban mess breakfast juga kan mess kan det tok ngam la ban bam sun bam ro sibun oi bam ja morning breakfast dan ni ere babu kayak ro ban bam dan ni ja sudah ban ni jor den soy ni deu asyar soman ken basu snahi kurim saya mo dan shopping bat soman ken sumken beb rodon la bani pinga sumken beb tu hoy sumken beb be benut ben bam lag bam hoy tare gani setani pudina nih Babu like free, you are not. Babu like free, you are not here. Một công nó ta, babu. Làm free làm terus ni tengah. Ni depan batu. Ini ni tip dah. Làm chula ra bam bam berkat bam kandiat. Lau sin sabti fi ni siap lut sibit. Nem don ya. Kada yo. Keratak balik teh relatif sih.
Nè. Oh, nêu đầy. Nọ rầm long đấy ở man. Đây bột biscuit. Nangka kani complete dish juga. Upan batu thur ayung tu. Terkhang itu. Nangta ni puna. Nangta ni makan beb acar ni shopping acar dan nang haju. Ni biscuit, ni dai, ni kaca. Bas nothing else. Ni melu sal. Ni kaca. Bas tip top. Blay unkat kui ni ke bam kat jonga. Amen. वापस आ जाओ गेट के अंदर आ जाओ वापस आ जाओ वो कागज ले दो इंश्योरेंस वाले बुला रखे हैं इसलिए आपको मैं फोन कर रहा हूँ बार बार वापस आ जाओ आप अच्छा कोई बात नहीं आप ऐसा वापस आ जाओ गाड़ी गेट के अंदर लगा दो यहाँ से साइड में इंश्योरेंस पड़ाएगा आपकी गाड़ी की फोटो खींचेगा सब कुछ करेगा फिर मेरे सामान की फोटो खींचेगा तब जाके बिकनी आपकी गाड़ी में छोड़ दूंगा ठीक है ठीक है आ जाओ गाड़ी लेके आना आ जाओ
Na, 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 na.